Antura ya murugi kweberia igamba riria baikete koti bakienda mareja miunda yao kenda kwakanya murandi jwa kirumi kia mujari wetana mbere ene miunda ntere ubetete koti kuria barewe milioni 33 nawe DCC ojo ariboria gwetikiria ngiri 900 arigwa kuri antu beberete magamba ja ukoti na niba kuromba bangi kurumira ukenda murandi jo wetana mbere Thaa Mugambi ni agotwachio Sigei augite ndi murandi uyu chereretwo eno rungamite nuntu wa magamba mamu ara augite antu bathanthatu tayari barutite magamba mao kotini na imechukua muda haijakamilika kwa sababu mali inte kutoka huko juu from the Murugu West you'll find that kuna watu ambao wameenda kotini hiyo mapipes inapita shamba sasa hawa wanataka compensation. Conductor alikuwa amejitolea kuwalipa 900,000 shillings. But kama hakuridhika akaenda wanataka kenda kuringana na goro ya guntukura kwari gutumike na kwogu no batupo nene akariba babagetigeria mbeca inu bakonenkerwa so vile ilifanywa valuation ndo kwa hiyo kaka kana vinduweze wananchi waweze kupata maji kare na nkinyamo kari wa na mambo walipo ile hao watu wa hasara kubwa kwa wananchi na pia kwa serikali. Kethiria kamishina Sigei atariritie ti murandi wa kinyamara maingi mari magamba na nkinyankujanio cia turi barabara mirandi ni enu. Ya tunahimiza makesi kama hayo watu kupata maji na kadhalika. Naona kuna malumbano sana kwa kati ya wananchi wa viongozi hiyo kamati na wananchi na kadhalika, na huwa tunajaribu kuwaeleza wasingatile yale maandiko ambayo waliandika kwa constitution yao. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Thaa Mugambi. Mathaja makai nyuma ya kari kuraga na kinya kuithia muthuganirwe umwe ambapo bikibiki ntere chakande bene goro MC wa ntere uchathwana ni achumirite na kumeneria rwangi rwa ukaria. MC ojo ariuga etithia baba bikibiki barigita uni ontobwa kwithirwa ni batezanirwe ni borithi. Ariuga borithi batekojukire etithia baba bikibiki tantu bagitumi na kwa ubo batena wakubatetera. Kevin Kimathi na Nteto weji. Muntu aguye daisioro antu babikibiki bengana nuwe yani bamutia agura muntu isioro areo agura mauta kandebe agura mauta kandebe kinya kandebe antu babikibiki nara isioro na batweka bakomenya bamutia kinya o bamu muria na ile ndi babiririo muria na undu are muria na undu are bengana nuwe na ubagimuragia na umanga ya kuonekanira au anio ndi bamwithirie nyuma ya muthwaniru mo amba bunda kwithwa muthenya Weru nteresha kandebene kumania amba bikibiki sio loreuria na kuwa wagagia bo nene borumani arwangirwo kariote ira biashara bunda na mwankadhai ibabati kuyukietalia renene na kuthwaniria biashara ya nontu womba kuyo itare ondene nyoka ura wa itonete baba inge ba ura irinyale nkurungu kuwa ura irinyale nkurungu tukuite kuraya na bangi papa inge paketha bai na problem ya kwithira gukarakari ende anto ukwena thinene na woni bonde pa institutions tietu ya bikibiki ni ombe kuona ya sectors zire inge nanto bombe kumenyerwa bura kubati kulugika rethi ya kimenerio wamba bona kuria muno county commissioners ntere mwanya uikaikaro muno na ringi biashara baba bunda nikenda ubatethia chia bono ntukwethira thirikari yake kumba county commissioner ina njire ewakikisha antoba na ibathia ta sheria bura kubati tabia itekueleweka nonto batwe bikibiki kuma chekuretwa imwe ikibaki ichaombere otuma mthee yetu yombo chenchia lakini tutebati kureka kwithira Weru TV kumatiania bita wa Kevin Kimathi. Mugambithania munene Martha Koome augite agambithania ni bo gitumi gikinene gya kumamanira kwa magamba kotini ariuga agambithania akiungwa mauri mbere ya gutarwa ari mugambithania munene Martha na ugite jumwejo moroto jwawe atwika mugambithania munene ne gutigira ni akunyanyia magamba jara jamamanirite kotini. And this happens because we perhaps need to change the way that we write judgments.
We write long judgments, we write long rulings and spend a lot of time, and precedents that we keep citing, and therefore the judgment writing takes a long time. And my humble request is whether we could have a master class on judgment writing. We have in Nairobi, in 5 locations, Fuata Nyayo, Embakasi, Kasarani, Mathare, and Dagoretti. This will reduce the number of people who are traveling from those informal sectors to come to Milimani to access the small claims courts. Within the next 3 months, people will be mobilized to be informed about the existence of the small claims courts, that they don't have to travel all the way to Milimani to file their cases. We are hoping those courts being established there, there'll be small pleas, criminal cases. The judiciary has the responsibility of ensuring access to justice. That is our mandate and the Constitution. And it is the obligation of the government to fund the judiciary to be able to discharge that mandate. So I believe money follows good plans, and money will be allocated for the small claims courts, because indeed they touch the lives of Kenyans, and Kenyans require these services. Judiciary is not serving itself, it is serving Kenyans. Ngwataniro ya ntoba mawathe gicigone kia Buri ya gaitini bachemanite gutara bara bakethirwa bagitetera kioto kiao bakiuga magita kwa magita ni bagutejanirwa ni thirikari kuringana bara bathurirwe kiri kithurano giki o amwe na atongere bagisiasa bara bakugwatanirite na bo kithurano ne giki ni ati thirikari ya county ni batere kuona antoba ba mawathe bari na mawakili bakubatetera kiri magamba jamiunda na jaki mushi jara bakuga ni jongerekete bonene mawira kiri Katuringechio. Ni thurano birebirikite na gwitithwo na mbere ni antu bara bataukire ni chunche bamwire ndene ya Buri East ye karokera gwitithwo na mbere skuru ya Kinyanjere primary mbare sone ke Buri ni kenda tongere baberu bageta na mbere gutetera antu bare na mawathe bara bethirito bagitengo na kwathura igita kwa igita mbere ndirateta na ndio turande kuthura officially na ndio ande nkomba kwaria nkuruki na gutonya kiri mashibu nkoni nya kinya iribya musanda bikweja na imbijira neno kona kinya naja kwena ukame thai nande antu bani disability iba kwenda mbeu kwa unande county thirikari negere nae mantu nande twatethanya na imbijira ma ndejo bishino ko bishi imbije na mabugatethia arwa twikithurano na tukuthurwa turi atongerie bao ura turetaga batu tugatuika mwana on disability turita kwa muntu akamuitha kuma naro nonto anto bonde ba kibiri nyomba wa disability tukuthurirwa chairman na secretary na ni mwiki okagina kwa ukagina gakenu nkae kabobo wega nkamenyerete kuringana na ura gakoneka twina ngwataniro imwe mbere ya Murungu atongeria bonde bare bathurwa na arua uri othurwa chairman ya ward amenye ngugi na ya ward administrative kana ndio mantu ya disability tongere mwanya bara bagwikindete ne kenda gukojera ithurano biu ni baugite na mugambo jumwete gutaukira te kwanja na ko kweno batu bobonene bathirikari gutegera antu bare na mawathe na rithora mwanya o indere barombete nayo kanjo ya gutetera antu bagwaja nthigurune utikira ni kubaswira wakiro kubatetera magamba mwanya jara yathirite jakinyiri antu bare na mawathe kuri na institutions ikonyanyasa wale mavu na institution ile ite kuona muntu wa guciuria kihuria so gukethwa kwina wakiri no andikire institution ile ite akite inya iraci uria aremavu bakombo tonya kwi cibitari muite na bioro bia disability and disability eta cibitari inya ori atakinyirwo gukinyira rainine aigwa gwita kioro no ngane kwa wenja mantu jajara bakona wakiri bethwa bena mararamiko ni untu bo institution bethwa bena mararamiko ni untu bo atongeria bethwa bena mararamiko ni untu inya bo thirikari bakomba ku petition thirikari kabathithiria mahitaji jao manarua tukarobe mauntu yau nginya wakiri tuge wa Meru County wa disability tutikutara mantu ya wakiri ba brobono kwi tukaje nginya tu selectirwa wakiri uria igamba likoneka ria muntu ina disability agatethaguo sheria irio
constitution article 53 responsibilities of people living with disabilities, but ukethia implementation nio thina. Ukethiria ojaoria my friend augire wetabioro na hospitali kana nya skuru imwe kana motungata ja kiuthirikari ukethiria kuringinya no rabathithetie facilities ciao people with disabilities batikwa favored, so kwigwa challenge mono antoka support nke reportera Weru TV kuma kinyanjere mbari ya gisone kaburi mbita mawira kerigia mukaririgite wanene ba macukuru ja primary Gembe North norete thirikari na kinya macukuru kumeria na kukabira chari bare batiomba kuria bisi kureo itigeria ntuko inkai ichukuru irugurwa nyuma ya rutha rukai mukaririgite ojo Ezra Kimathi nkoroki norete achari batiga kwenkoro kinya kwethro batiomba kuria bisi ende no mwanka bachokie ana chukuru Nicole Chabari na Nteto eji uti angi tuti na on akwanjanja ni kithomo Ojuni Ezra Kimathi ora no mukaririgite igwari mabanene bacukuru cha primary tere echa Gembe North akioria aciari ibaithirwe bana kwirutaniria na kwiboga mikanda buru gutigira ana boy bakuthoma no ntonyo njiraga kitigire ya utigira ana bakwithirwe bana uturo obwega kinya gitare mira yagite ebei kinya bintu bingi ibya kwendia gutaribio inkuromba antu betu tafadhali nitwikire kithomo na tukikire kabisa na tureke na musetho na wikatia no to future hali ya baadaye yana betu ikethwo iri njumu kiri antu baba te kuthomithia kiri baba te kwenda kuritambia na bo bathoma kana wiko kasa musibi kaite ne kana bathoma ntuku cia baadaye baka inyilika na bakailila na kimiru kiwa mwilila ikayamba na ntomo yake nio kiri baraba kuthugania ate kuruta mbecha imbingi kuthomithia ana ne achara kana kinya kubaira chukuru ocha kuthoma kiubundi ariuga ibwega mwana ari na umenyo obuganu burabu gatigira gwetethia na buturoni ibwake na to mwanka mwana arige kuthoma akithomo kira kuthoma andikwe ngugi cia obisi lazima mwana athome andikwe ina white collar job lakini kithomo kia mwana kirira kio uturo bubwea muntu kuruta biashara omuthomu no takinya kiracine kwina mwanya kwa wendete lazima tukethwa twina that misconception that kama mwana kuthomethwo kendeta ate ndi kwanguine ari na kuri na oguna gwetigiri na kuga ate gitaririo momono na kinya kanya kara aciari banenkeretwo ni kenda ana bacoka akaire kanya gakiumia akimwe na kogu thirikari wanarimo banene na boibatiri kwithiro bakibwatanira na aciari kinya gitarira bagacokia ana cukuru batena bisi bakaithiro bakigwatanira na ndaromba thirikari amwe na principals amwe na head teachers homo ibu ntonkuwa ikwithwo kwina ngwataniro na kuibanwa 1 week holiday is a short period of time, and it is very difficult for those low earners to garner something. Ikobati gwethwa kwina rwaria ruru ya ngwatanirwe nthongi kenda na bacoka cukuru kutina unnecessary interruptions ciana kuingwa kila wakati batakithomo kuma alare Gembe North Peter Class Chabari Nekuma kiriro gonoro ne tukona kanya ga konogoka ugeta kuraja nchokerete na Nteto nkuruki inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku weta ai eyo amrome eyo kiti yani oni yangu ete vya kwa kuambikira mbiribiri yake murume mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonere bondrumie ruare murume kiti onkundia roe nyambere twaria kiti murume mirongo thatu churi bondrumie mbiribiri cha 20 na bwana kiti murume kana botomite na mbiribiri enkomenya inira igiri nyabatalaisa kiti inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku Twitter ikone It's a beef burger and chips, the chicken legs.
Nombe kudhidirio bya kubya nguku au we biashara ene. Ndio twathomithia course ya spinning ni mwari ombe ndene ni wa gwita ruraya. Ni cute. Ya la pre. Kundu area. Ali baite. Ali. Nandi no chionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona Nteto chia Weru TV Kirizuko Channel 39 Umamundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamero. Weru FM 96.4 Rumuri Rwa Amiru. Guys, turugera narwa mtujonda kurite tukani na haraka jana. jojo na kinyama no Ai, lakini ukamaka tunakuletea mtu wa afya plus joy jumutu juna mwaka vitamins na minerals anti ndeborugere kutigagwe komboeketete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinyendukene kana supermarket erere kwinagwe wigurire mutujo ankima jwa Yarire babeta na nikyo gitumiga kuongereka kwa agagento ende borithi bwa kubaritira ngugi ritamwaniki ni agutwachio. Ekari aitura ria Kariguri mwena wa Manji Mtethio Woti Police Station ya Mugwanja wanavorithi matigeragia gwikinyia mwena uyu makiuga ati ngari ciao cia wira itire na maguta. Kuma twathi nginya kuria police station twahura riboti twathi twera thigari tondu tumeho dinasa cia kiroko twamakaira thigari aya monekaga makinyua iravure ngurani ava Kariguri na kuvitukirira vo maita mengi mathiete wira kundu kwingi no atemetie utethio matiwonaga no na mareterwe engi aria kombali iko pale yona pale ndio Mugwanja pale tu ngambo ile na hapa ni Kariguri kwa hivyo ni pale na hapa pua na mdomo kukuja dakika 2-3 kusaidia watu wanapiga nduru huko wanakabwa labda usiku waenda Saa hii kama wameza kama ni wao waizi wanajua nao waizi. Sawatho njararisi. Oma wito kora imwana uliko haki yetu iko pande gani? Tuweka icon ni silaha ama tukule silaha tukule thirikari. Aniki. Agitenega kampanga izi nekinyete mero nanti ni arimi wagibwa mbura yako na rimwe kinya gutariria thina. Irwa ingirwa na itikuringana na possession ira andre oni irwa ingirwa. Mwara yo naro lakini yotumekane antu baile kanya bathatu barabe na inya. Nayo ngaruko ejenge ya bore. Kindu kia mbere ugeta dene ya nture ntumburi area tukuga ina mpara sana ishiri tumete kuthwa kwina mpara mono ichi kuthwa itekura roko batere kura mwaka jo tore jojo kutenga euro ekungana mwaka muthiru kutenga euro ekungana na inya the year previously kutenga euro ekungana na antu bantumburi baba inge sana batena roje roa batena roje roa tukui roje romba kwethurirwa pipe uraromba gutumira kwa kuthia irrigation so kugekotha gutena ngai na gutena roje pipe rwa kungana igotuma gukethwa kwina shortage ya bya kuria na rurotererwa Machaka area Machaka gage tungotha kwina mpara antu bantu buri babe na miunda lakini batena roje na ku Machaka batena roje na batena miunda no nto Machaka in Dar es Salaam Valley na population ni almost 5000 people antu Machaka mbere batatora mpara antu Machaka mbere yo batuma kibirechia kimenyekana no nto bakurima ikoje bibinge sana ndene mwito jwa Mount Kenya Forest kirage tume muntu enda ya ngondu akombora munda bwana twina thine nene muno ngiri 10 ai tote komba mathina jaja jonthe nandi jatigirite ana bantere iji bategweta skuru wamba kuingia na kinyanja kwaragana ikuongerete wamba oni ndirathingatana na ikundi tukibiejaga mbeca na tukibitana ya mantu mbeca ndethiro
wamba bwangu na mpara etaka gwatanguku emwekuru ure we imbecha gura no kaguku so utiro wamba bukathira mtu irara na mpara kinya breakups cha families ukeja kuja chieto antona ndenda kura thirikari national account menye ana betu baba ingi sani barakurugite kigerega form 4 lakini the problem is ninkwenda bono tikiki kina a lot of pain antu baba ingi bago yobishine badiba mwana wena max 340 350 360 lakini utemwo chiari ugwafoni nya wikena baba bero ndene secondary school na nandi kiuria ni ri ina utethio bwantwire bukauma gwatanira na uni tinyari kenywa ntuku ya rojo kiri gicunche kia bithatu na kia muthia kia rugona ruro mwanya aja kiri Nteto chia Weru. Hau nuto kinyira muthejo Nteto chetu cha Weru Thaa Mugwanja ngakwendera ntuku njega mbita kwa Morin Kinya.